dah koji grli. Dobar dan ili dobro večer. Gde god da se nalaziš u ovom trenutku, ovde je Biljana. Znam da je dan bio ispunjen obaveza. Znam da su leđa ponela mnogo tereta i da su misli neprestano tražile rešenje. Ali sada, u ovom trenutku, zatvori vrata tom svetu. Ostavi ga tamo, ispred praga. Sada je vrijeme za mir. Smesti se udobno i udahni duboko. Hajde da osjetimo telo. Obrati pažnju na ramena. Da li su podignuta? Spusti ih polako. Obrati pažnju na vilicu. Da li je stisnuta? Opusti je. Neka cijelo lice postane mekano, kao da ga dodiruje najfinija svila. A sada ono najvažnije, onaj prostor između udaha i izdaha. Hajde da udahnemo zajedno, duboko, iz samog centra bića. Udah i polako, najlakše na svetu, izdahni. Sada zamisli da svaki izdah briše jednu brigu. Jedan rok. Jedan račun. Jednu tešku misao. Pusti ih, neka odu svojim putem. Moj glas je ovdje kao podsjetnik da je odmor tvoje pravo. Ne zato što je posao završen, već zato što je tvom biću potreban mir. U ovom trenutku ne treba biti ništa drugo osim bića koje diše. Neka te ovaj moj dah sada zagrli. Osjeti taj mir koji šalje. Isti onaj mir koji se osjeti u mom glasu
kada se konačno prepustiš odmoru. Taj mir je već u tebi. Ja sam tu samo da te podsjetim na njega. Neka ovaj zagrljaj prati svaki otkucaj srca. Neka dah postane najmekša postelja. Sve je u redu. Sve je postignuto. Vreme je za odmor. Samo diši i osjeti kako te mir grli. Do sljedeće prilike čuvaj svoj mir i budi u nežnosti sa sobom. Ja sam Biljana, tvoja podrška na ovom putu. La vita